Aneng mato namin ngantin. Di bande namin. Asa tong dari dia kelas teruhana dia seperti keno. Bae namang godang panawan-wan. Ya ya. Dahulu mana mas? Dulu oke. Amang namalo nami. Gabi mang gabi. Ala nung matutu takas kami di somarlas ni rode seperti kianon. Ninang sata mi. Tubogo ni alaman nami marhitiun. Adaran na bilang dia seperti kianon. Marhitiun nama jalo mas-mas berdongas saripeun. Anak doho paru main nami sebagai coronai. Ala ni amang dia seperti kianon. Dilas ni roha nami. Asa toto marsio hota mi tamat nomor 2 di bata. Bae luluhom maju amang. Tuan amat nomor 2 di bata. Asa tong digonggo mi roha do pikiran nami. Dilihat nami dan nungguin mana pas satu ada naguk kami tu hula-hula nami. Asa tong nami sonak kami. Alo lulum maju amang tomat nomor 2 di bata. Mulai hati mampan din namin nung gawin itu dia dalu ko mata nomor 2 di bata. Amari tangihon ak katangiang nami. Di sahapos sa luhut nagkabasu-basu ato kami. Ala niya mang, ibaga seperti kianon. Asa tong aluluan damang. Tua mata raja inat ta sorry bada. Tua karaja pangonggomi. Tu sa luhut na matahay. Ak karaja akan ada bok namin. Namang alin ang kalas ni roha. Ibaga seperti kianon. Aluluan damang ma sa luhut na tua kamata. Raja nang inat ta sorry bada. Gabi mang. Nung gabi itu amang di beko alulu nami tu akar raja panggogomi. Lalu seluk nama raja nata sorry bada. Alani di bagas seperti kianon. Asa tong alulu hodama. Tu saluhu na akadongan nami. Hari ale nami. Dong sautuhan nami. Nang saluhu nami akan arharangki. Boru bere nang akka saluhu na matahe. Dia akan dongan-dongan nami saluhu na. Asa tung uli jalan dengan ulun nami di bagas seperti kianon. Nang tu saluhu na dia ka hula-hula nami. Beda mang ma alulu damang ma. Gabi mang gabi. Mau lihat amang pandai namin nung gabi itu sa lubuk na dia luako. Ala ni amang marmula din na mana dengan. Ala ni dia seperti kianon. Asa tutu dibuat tadi tuan di godang namin. Bahan mamang godang mulai-mulai.
pandai namin nung matutuloy may kogondang mo malay. Ala ni amang sa marso bahami ito amat na martua di bata to sa luhut na matahe. Dua karaja pang gugumin to kara amat taraja nata sa ribada. Bahay mamang gondang sombay. Amang namalaw nami, mabitutukan sa pahami at teman tua di batanang salu na to keraja panggonggomi yang atara di nata saribada. Asang gia tutu, lihat panggawian, lihat parhorasan di am salu na. Sa pas-pasan yang amat teman tua di bata terluwi madiulan nabi dewa sedarion. Baik namang gondang lihat di.
Jadi songon itu si balate, dia kelas nerohatta di bagas sereo. Nunga tu las rohanami, nunga mga dia tami ang dia tu liya bangga biya para orang tu kami tu jualan nero selalu na tarlungoy matu paparan nami paparan na biwarsa bimbingan kota soit. Alani asalam tengkan natatang na tasaw narim ni tahi duguguna. Tapulan ni si bagading dinulok ni bangiringan. Asa horas sami nawar kamarang gitu tu. Ala nunga takkas sami masih bangiringan. Alani di bagas seperti kianon. Bedawang magodang siu-siugi. Las badu maama. Tu godang namar ini. Berapa tu nama? Gabi mak. Kodak sobay asa sobahami di bata marhide hula-hula namion. Bae macam ang kodak sobay. Iya, dapat tu nama.
Mari masjid nak memburu nami doa. Ero, sadia. Doa tulang pondok. Gabi majalah horas. Amang namalo nami. Gabi magkawan na itiyo binat tumadohatan. Bayan naman si tiyo diyo ne. Pado mo to hasatan. Jadi rasongan ni mah dihamu. Hula-hula nami manulang. Oke, dalawa muna man ako partusi. Maruhan man ako nami. So kanima mo amang parbusin nami. Ala nung amang arari ami. Dala nung arari rasa hula-hula nami. Nani abangan. Damang monowali.